والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، جماعة الإسلام أمة خير الأنام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة تفعلون جمعنا ونتتملنا ولنتتي دبس دم البركة دبس دم واتن دبس شغدنيا غافرة دبسني رحمة دبسني ناون جنبواغي كم تجا الجنة واتن دبس na numfu na ta biyanwa don ta haya da kanawa da rahama dabsani yi ni ma na gafara dabsani ni ma na ti na katana dabna itkun minan nar surun duma na wannan tamlana da da batan ma za a wurin duma na wannan tamlana mun baldi ko da min baldi bukata surun duma na wannan zan ci duma na zan da sai za yi kam za haji na wannan zo mutana nan ba وتيان سواد وانت كرم تتزن كرم معنا اتفالا أنا صلى الله عليه وسلم تتقبل ما نسبابو دوبو شلمبلا كريانا دي تمشل كام وادو عنبو كل درت لواد انجفر لما بليكينا انت سنتو وادو ديدي كم بكل كاشي دي وادو نبكو جيجي كجي دبتيك نمبر شوا بل لبسر جيري لبنو دا أنا صلى الله عليه وسلم وننبني كلام سرجيري إنه القرآن إن لم سرجيري إنه ده عينه واتو عن صلى الله عليه وسلم ونبني يسبي الواتو يري نبواتو يتعبوني كا سهما سبنا دسبناغي تسنبناغي كا عينه واتو سهما باباغي الدنيا عندما ون تملن يرتي ولا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأن يري نبا na wanda ta tamlan ta kulkuri wa shu'ara yatabihumul gawuna din dai kalwa ton gergo mun le kuliyan ya kaso kul karan tu kul dam do man in kul dam do man nan da kai ni yira kana don tiro lo ba ko dam do man nan da nun wala wawa ta nan da watan ta yele to shan ma ni bu shabban nan da ka imani kalla fan kan tu man da wanda ta tamlana ko yarmu لريلي نموغو يتبعهم الغاونا فانجر كل يلدي جرن دولبا ونكمل هنكل إيماني وهنكل ساعتو كدما وبينن جمدا ولا تمنا وكزو من جمت دولواتون يلي نبا فنن بمراتن جرن كل دولبا تدين يكدما تمنا نتمنا يرتي كزامين ننديم ومن يلي نبا ناوم فربلا واتون بوي شبني بملا إيماني كشم بيني بك إيماني تبمل الإيمان حتى أنا صلى الله عليه وسلم ورامل يرين با كتشيهون مو كمل يرين با أنا صلى الله عليه وسلم من بدأنا بكترجع من شادن باقي 20 يلنا يبني توفر لك أن يعصر شم يلم بلا أنا صلى الله عليه وسلم ويلين بندا بلا كالبردا في دالبان جواني أنا صلى الله عليه وسلم ويلي نبنبلا ديواني أنا صلى الله عليه وسلم ويلي نبنبلا دوغ ويلي نبا فروات شيبوي
ban yi ni duka ainihin imani biyani to bar yanzu mana wannan da tamlatun mu'min nima amma gerala wato ban butur hirin dumana wannan ban min balama dumana wannan tamlan yadda ka bafuni to illa alladhina amanu shari'i ni bi shabban wa imanin nan dumana wannan wa amilu salihati bayan wato binan iman wadin yanga kashin tubda tusuma min ash-shu'ara'i biyayyi ni bi mafuni sababu nuzuliha to tadiri din tike kan dumana wannan da tamlana ko yalwa don yiri ni bi yat'a antiya ni kadama kab ton kadin da dolba din da ya fara gergo kon ni ken dolwa to ainihin yiri ni ba kale yanda amma bisa suma ben bisa suma ma dan kin yi kafin titi wato fasara mu nur da dirin ya kadama dan tike ka da ra'ayin washina anna ka'ab ibn malik ka'ab ibn malik biyani ana sallallahu alaihi wasallam wa warabila mun ka'ab da bila da sallallahu alaihi wasallam wa madahalan mafuni ma'ana wa gura yin nayira in fara ana sallallahu alaihi wasallam kai yin yira in fara musulunci yin yira sal waton tobbi bida yin yifarma be bida yin gita kwabe tare sallallahu alaihi wasallam wa madahalan mami ba da ka da ku shi salin da ba qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mun ka abubun maliki morabi wato nirba tashabni wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama wayan can waton tabuk bitobma ka abu da abe bafuni mun da tin labale wedin cakan tun da can tobmo inda ku shi binin da lafi kawai shakam kake mal imani na wani kulkuwar ne to shin makadanan kada ta bikin waton tobma duzu da ta yafan kisa da wabela duzu warabe ne ba tafshirin dumana wanda tamlan dibi waton butu ba amma bayan waton binnin wahala foi kan dumana wanda tamlan dibi waton butu ba to mun ma kabubul malikun wanyara kad unzila fi shi'ri wala bala nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wa kan balama dubban malwato ya to shali kam to shi da hakkina dubayyanar wato ainihin qur'ani ne وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا صلى الله عليه وسلم ويلو كابو إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ينشك يلا كربي واتو عينهم مسلمين شيني مؤمني وتهرمن وبن شاكم مؤمني كلنا وشانتكو وتقوم ما تهر لتبو نقول برزورو كم برزورو كم نربنا انتر عينهم واتو دان من قربا tofema nkurmirba mu'min wato bambara wato fi sabilillahi tofdi walisanihi hatta da baya mu'min nan zan wazin wannan turutu wallazi nafsi bi yadihi ma min ainihi yalfirle nirgarmo nirgarbale nirkul to yira yato ashale yila ma ba min kul yili ya yila in kul tunira na zo ko rufi da yila ma zo to ka nabda yila wato abye yila na bala zille de tour la to kanuwo kartu to wato ne to kobe wallazi nafsi bi yadihi man muhammadu fudaso man muhammad sallallahu alaihi wasallam yi ko da bi onuni laka anna ma tarmunahum bihi nadhu an-nabli to abin yayin kabu dinin ka yi zan da yi lama in turke furnin la. Da malla misali, an yin kuzan fema in lubu su in kultuwar bala, wai da yan kunya lai. Wa qawluhu qad unzila fi shi'ri to din yawan ba na sallallahu alaihi wasallam. Bisu sabin shana alqur'ani ne. ay unzila al-qur'anu fi zammi shi'r wa alihi. Ka abu ba na sallallahu alaihi wasallam qur'ani. Dun dumana ku su Qur'ani na karyar wagan da wato yira ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa allazina amanu wa amilu salihat min ash-shu'ara'i to dun illa allazina amanu wa amilu salihat na'am ay ma shi da ne mu shawato banyar yiri ni banya kada ne mu su ba bukuni kan dumana wannan tablan da shi na
أي ومنهم حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم ويلي ما بوني بنا بولسو حسان بن ثابت وبنا يلا النبي صلى الله عليه وسلم يلا وعبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة ورابي الواد النبي شبيين يلا امبارا النبي صلى الله عليه وسلم صحابي نمني وكعب بن مالك كعب بن مالك ورابي النبي صلى الله عليه وسلم مدعنا ما بوني وغيرهم نبتبع وألم أما دلبر يمسلمي بما أن الشعر نواكا بلا يلا بلا منه مذموم yili shanga biyan kan dumana wanda da tamnan galin da mai kan dumana wanda musu maka galdale وهو مره من لا يجوز مدهه mun kambanin kamata na faro ka ta faro to dumana wanda tamnan galin da mu zama cewa fa ma bolo وذم من لا يجوز ذمه na ni bu so mun ya kadama wa binin kamata ka nun do galmi ka san yilana in tusturo kake nun do wato galmi وعليه تتخرج الآية الأولى to dun su ya to agmo su ka ayatin kana filgula kara su وقوله عليه السلام سبنا من كلنا ومن لن يرى لأن يمتلئ جوف أحدكم قيها ودما ديريان كي زعينو كم ذاك فلمو كربالي كيهن نشيشو ودمن بيشم خير له دنان يرى بيشعدنا نن الحي قرن هنا من أن يمتلئ شعرا ناري كا فلمو ينفل مواتو نيلا أشي أفلمو زعير فلمو مواتو نجم نشيشو نرمال الحي زم تاقر ناشي نيلا ومنه ممدوح معناه تزعب عمان بلا نعم ومنه ممدوح يلمي دفوني يا واتم بمبا وهو مده من يجوز مدهه نن يكدما من كم نن كما دكا نفويا كا فارو كدما النبي ونن كما دنا فارو تشي ونم ونن كما دوات نا فارو با من كم فار دلا ترن روات دمنا نتمنا وفعله وذم من يجوز ذمه من كم نن كما دا ونن دكون لك كما دنا غندو كاتلن فارو دم بدمن كما دا وعليه تتخرج الآية الثانية nimani ka Aisha dan fahayin mi karkana وقوله صلى الله عليه وسلم alabtul sumna min kin wa yalbu إن من الشعر لحكمة de be kada ma wa kana mabuni wallahi hikma berni kullu suma na tugo yadama na tabasi ban yandu mana wanda da damnan din ma ga tiyarma yila yilbu kan yadda yalwa da yili nin yau wallahi hikima za ta talbiyar fura annabi sallallahu alaihi wasallam man bayyana hikima be kada ma wa ta yila yilbu ne mun kan yar ka kab yili yila amma da hikima be fura وقال الشعبي shawu shabi ko yara كان أبو بكر يقول الشعر abubakar wa yara no ni shaydna abubakar كان يقول الشعر mun ya halifatul awwal li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annabi mun ya ga sayyidina abubakar amma din min zawale sayyidina abubakar warayi ne gida fasihin dan yau وكان عمر يقول الشعر sayyidina umar balarabin dan yau darbalin min kunu wato bin shambala wato ainihin wato larabci ka kunu wato yida sayyidina umar warayi ne gida وكان عثمان يقول الشعر sayyidina usmanu balarabin dan yau kuma zawira kunu wato da fasaha sayyidina usmanu warayi ne gida وكان علي أشعر من الثلاثة to amma mun riba na wuma za a wanda yiri da manyan musara yin wato sayyidina ali karamallahu wajhahu وروي عن ابن عباس to da na bana ibn abbas ne أنه كان ينشد الشعر في المسجد ko kaurade ne muso kada maginin mu ibn abbas hibrul ummati al umma wa zaban nan da bala wala min ku kira wato ginin mu ntiri gbagwa so yira iyina mun mamman yan nan da talifi mu bi ko yira ka shabka sabra ne ka gumda karnan da ba amfane ويستنشده wa yastanjiduhu hal wa shijiya wata yi na wato madaso
yi ni so ma ila ma ni yesem so bene to yin nan wa kan le yi na amma ban ba mu na ku ne shi ran tidi yi ni ila ma mun ban yan fille ku yi da don su sai na Abubakar wata ban ka da yi nan mu wo bono mi mbon na ila ya kaza kan gumna bi mbon nan ila ta ila kan gumna faruwiya nika je wato labari annahu da'a Umar ibn Abi Rabi'at al-Mahzumi mun sayyidina Abbas warabul Umar ibn Abi Rabi'at al-Mahzumi warabolo fastanshadahu qasidatan intiyalo no yilmi yina shalkonya fa anshadahu iyaha wa sayyidina kallala wato amrun ko yili ma ce sayyidina Umar sayyidina Usman Abbas wa hiya qaribun min 90 baytan lam bi baitin warrafa bait biwai thumma inna ibn Abbas a'ada qasidata jami'aha wai yili wa hay bait biwai ibn Abbas ni ma ne ko shin ka tare sana nan bai wato wasu wan guri yili ko dele mun yili da zan nan bai ne وكان حفظها من مرة واحدة يم منذ كل جيري ودي لما واتو كسو كمزة حاوم وروي بلن جيلا بلي أنه عليه السلام نسل سنا من كلنا كان يوم قريظة يوم قريظة معنا يهود بتمن طبن دابلا على بداية لحسان ولا يلواتو حسان هيج المشركين كفرنما حج ويا كدما تردنيا يلا ديني ندو كليا يري نشم كل تنيرا ودرنيا واتو حجو دنا شلي أنا صلى الله عليه وسلم ويا حسان ومدها وتم كفرنما نيرا إن جبريل معك وتم واتو عيني واتو نيرا فإن جبريل معك دزو دم وكان يدع له منبرا في المسجد يلا نازو أنا صلى الله عليه وسلم ودايك ركب منبري إذا حسانه النماني نقول يلا ترواد عينه كفرنا يقوم عليه قائما كعينه من حسان وكل شيء منبر وزو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاخر عن رسول الله إن يرموتر عن النبي معنا كفر نمنيا يلي توشل كم ذهبتي نالا من حسان يغصب الزاني إن لبس الله يتوعى مع زاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم كريل الفهاري نزمت عن النبي وينافه معنا كير لبس رتير عن النبي ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كنا يرى إن الله يؤيد حسان بروح القدس حسان إن الله حقيقة منا وفنصر حسان بروح القدس ملائكة جبريل كدمنا ونتملنا وكل شيء انزو وفنصر عكاشي وبشا كم بينتبتا يلما يلا ما نافها أو فاخر عن رسول الله ما نافها أو فاخر مدن وندين كل بصريرة انتر النبي صلى الله عليه وسلم أو فاخر بيوانا كل الفارس النبي صلى الله عليه وسلم سورة النمل سورة دنيا سورة النمل بمو مكية عينهم واتن مكة كنت منا وند تملن شيلنا ببراء عينهم واتن سورة شغل منا وند تملن شيلنا واتن مكة وهي 3 أو 4 أو 95 آية ما ديلا آية بوينا تابي آية بوينا نايبي آية بوينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. to din yankarin suru shalmo lala suru ma di kenni albarka fam dilanda annabawa nima nirba nu wato bi kissa farko kissa shaddal da amdiniya annab Musa wa kissa din kun ya firgo wannan min fir'auna wato kissa kan dumana wanda tamna ko zan fili ainihin suran wa kissa nan ma don fahayi din ya waton kisotun namli adam Sulaimana damar waton ainihin bin kwamsa kawuno an namlu ma'ana kyarle wani annabi Sulaimana mi wara ta usri ya tu'amini bin kwarre hal waton kyarle na ma hal da bin shakab wani annabi Sulaimana wani ta usri ya tu'ani balle ta shaidar ya tu'ama kisa da kana da rasulun wafu ne to dinin yin dumana wanda tamna wace ga dala hakki sama ba surun abu ne dan fata dinin yake sadinya na da balkisa annabi Sulaiman fa wa baka sa da kana sura ma abu ne dan fahanai ke sadinya kada ma annabi Salihu wa bas kisa da kana wato da bune wamdo jama'a alkhamiza dan fahanu ke so da dudi annabi lutu so da bun karmo sa kisa suratul shu'ara punila dalan kana da surun pune wa ma bakiya minha to ashe bin shadin balin za haka katiyan karanle surun pune hikamun daga hikimadin yanzu mana wanda tamnan dini wa mawaizin da wa'ad shadin bi wadin dumana wanda tamnan sarko ya zamnan wato bin damda da biyar punan bala to bismillah bismillahir rahmanir rahim. bismillahir rahmanir rahim. Sin. wato harfi dibatan bala ma'ana baki dibata ta'u nizin dumana wannan tabbatar da kullum tira sura ba na dallin ko zan fil wato ainihin wato surun Allahu a'lamu bi muradihi bizalik. dumana wannan ta tamuna hada da qawlu aslam wato ya tashal dubbo da gare da zaman lafiya da bin shakab Allahu alam bi muradihin dumana wannan tamnan wurin ya banda no muradi ni darwa don ta'sin wa ma wunun min muradi bin shadan bi rufunin nadala Tilka ay hazihi al-ayatu. kan dumana wannan tamnana ko fillala surumo na yarti ni tilka waya an yi waton dimbu wadin ma isharan yarzancan waton ban sha'u da wani tattali mawur waton ban sha'a tanin yadda ne tilka hadhihi al-ayatu an yi aya sharadin buhoma qur'an kan tumana wannan tablan zan sun dole kai rubin nan da yin ya suru sharadin buhoma aya sharadin biyar buni Ayatul Qur'ani. tumana wannan tablan wa ayanun baladin ya qur'ani dine Ay ayatun minhu wato ayanun yaldan biyar qur'ani ne wa kitabin mubin. littafin wo din yana littafin yare mubinin din ya din yi rubin shakam din ya yalman da falani kaken kirhiri Muzhirun lil haqqi min al-batil. muzgiru lil haqqi din yi rubani ne yalman min al batil kaken kirhiri Hudan. fal haqqu zahirun bil qur'an swara bil qur'an zahiran yalman dide ya bin shadin bi wato falani aman al qur'ani wadihan wadihan din ke falani wal batilu والباطل bin shadin ya shirya balan lemi din ya labin shadin be balone ta alqur'ani ka rubuta da zaha hudan hudan alqur'ani mi din malawato din mahan bana qur'ani ma mahan bana yadini din ya wato dol suko ai kullu wato qur'ani mu da wani ya kada wato dol suko ta sanan ban yini ta sara ya wato bin borge man bada shaldin ka tafiye ka zaban ka da matan tudolsiya din ya wato alqur'ani din ce ka tuma da wanda kamar da hudan don tubun yale
هاد من الضلالة dol sirmi kakken waton borgan sim وبشرى للمؤمنين kalantir waton su biyalli labari ku biyalli labari na mu'min nima bannan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi karin imanin dumana wannan المصدقين به bantir yalmari na ainihin dumana wani kajir yalmar na alkur'ani بالجنة bantir yalmari kada malijan na biya ne الذين يقيمون الصلاة hannu zuwa aina fitan ne bu shabanya mubin nan ma bariya ne bu shabawi ki mu da salata ban sarkin furli kaban furgin le jin furu biyar me kana ke ne bu so mun zargin wato in furle يأتون بها على وجهها ka jin ma biyan furle me ala wajihi hazan fa kada man tumana wannan tamrani ya da buhin jin mashin بشروطها وأركانها na sharatin nima na ruruku ne nima girma da watan din sharatin nima wa ma yi kan girma da gani ruruku ne nima wa ma yi kan girma da gani kaman misali an yi wakati yi mu bari kayan bujin da girma da bene hankali kani kayan bujin da girma da bene to girma da sharatin nan bala rurukun nan midin tonin ka da ga bujin da ka fati haka ne abu to bujin ka ruku'i ka ne abu to bujin ka sujada ka ne to ashe diryan pulwa don gin ka tun kare to ashe ma za ka karba fana a girma da ka ne a fati ai karafin yalan ibi karafin yalanga a karin ibi karwa don fin yalanga a ruku'i ibi karafin yalanga a sujada ibi karwa don fin yalanga abu bujin ma duman da wanda da zamna biye da bujin ma shi ويؤتون الزكاة ban fahayi kam lage waton mumin nima nin bushe waton bantir zakka kulkumu gin waton kadaban na hanyoyin gula to amma akuti zakka to kun sha mu je ni rade yi kulkure gemle shati da zakka ai bitir zakka kamin ya waton musulmi kam shal kam da ka tike dan ya gimane a gilma da kari وهم بالآخرة هم يوقنون kana landi tabli da mumin nin mambara ji tabli kadam wato a lahira biya ne ni buri jimle amma ka su tira biya ne oi ti yalamo yalman lambala ti yalamo yalman lambala bayan na lahira in wani na laran bala to landi ma yi kurkur ka wato a sunan yin ban kada mai jamsal imani ma adina kar asali يعلمونها بالاستدلال ainihin wato a lahira a tiyan ban wato a lahira shi abin limi wato na hauke babu ban to ku haiku yana lahira ma wale ki kami ni kadama a lahiran yare to din cika wannan musulmi kam da an duma da wanda tamnan cika karam ai bi karam yin da kuwa ma in ban bin shadin yanta hujja kadama na wumbe ne da bin shadin yanta hujja na lahira wato da bi haka من الآيات القرآنية من الآيات القرآنية هجن من بلا دين واتو عائشة دين كلمة القرآن نما والأحاديث النبوية حديث شهد يا صلى الله عليه وسلم ديني ومن شك في ذلك فدين يا مؤمني كم يلنا لاهرة أبكر ينا لاهرة فأما كفهم تبي كتب يلتو أما بوني فقد كفر أديننا كفر دلم بالعالم كفر إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم آمالهم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة نبو شباب بنو الإيماني انتو ما نعونا نبو شباب بنو الإيمان كتب لاهرة بيني زينا لهم أعمالهم mana wanda tallo wata da adam bala wai kucir bushara da mu'min din ma wata lallaruna in tiyar wato ban mi kalma gwajin ban ya wato in kafar tabla kam tabta tabbatan din dumana wani ke kucirti wanda ya mu'min nima wayan zaura wato in kafar nan labbin baiha nan yaltiha زينا لهم أعمالهم القبيحة wannan imani
imanin lahira tununduma na wanda ta zamlana tunti ba wadon na kinsi na butuma بتركيب الشهوة tunti ba na kinsi na butuma din ya kada wadon tumfiyari ma'ana husnaha da hu tunti ba na kinsi wadon dufiyalin zonta ba بأن جعلناها محبوبة لأنفسهم tun zaun liyan karin yana wadon da latuba ma biyan yurlumi timin mana وهي في الواقع ليست حسنة ومن الجهر كذا ما زعب يدين يلا لا كرت بلا زعب يدين وإنما ذلك ليقضي الله أمرا يا كاد لما أنتم من عمنا تبلن بورن ونولا هو كوينشي دين يا كذا ما وسقطوا كان مفعولا دين بشاد ننتبتا فهم يأمهون فهم يعمهون عن ينبان ما كفر ما كفرندا يتهيرون كفرندا في هذا بوني لقبها عندنا ومن وقت دي تسعة بيتل تو عندنا تسالي لتعارض التزيين الشيطاني قبل شاميين تعالى لتعارض التزيين الشيطان من يلوات الشيطاني ونقول كروات تكن قردفوني نتشبوات النجينسي وإخبار الرحمن نندمنا ونتننا الرحمن وانتلابلي أن يرمي كشيطاني كفرا وبرندمي نندمنا نتبلن نتلابلني ويلا كشيطان من على يكربون وادون وبرنزم ولم تكن لهم بصيرة نندو أن يرمي كفر كمنا وكبصيرا يميزون بها الحسن من القبه dan towal gaban shadin ya zafi yalli kake ke zafi'o فأهل الكفر متحيرون ma mutahayyirun bi burundami في كفرهم bi kabur dalbuni لكونهم في ظلمات domin tabshar kam da biyan gela bumbun funi ومن المعلوم da bi kadan abin mi ya toshal ni أن السائر في الظلمات nirkami ke na wadon bumbun funi متحير mutahayyirun an ya ko burunda بخلاف السائر في النور amma winkin haske funi mun burunda فحال الإيمان an ya imanin ma مصدقون musaddiqun min yaladin bu shaban tiriyal man nan dumana wanda da zamlana مصممون على اعتقادهم kana lan labra in tubbu wato ba akida din ya zafi da ni yakan وأهل الكفر amma متشككون kafarna ma mutashakkisun tamtal kam da haba bi wato bi hanni متحيرون bi wato birin bu ne to na wun talganta da birin bu أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون أولئك الذين لهم سوء العذاب to kafarna ma ban birin da lahum su'ul azab azabadin ya kada mazabiyun tabbata wato da bana أشده ashaddahu din kamfam في الدنيا كفرنما ببعض بقوني دازابا في الدنيا بقولن تمنا ونا تمني كلنا ما يتعشري بالقتل ناونا تمنا ينجمي كوشا كم مسلم نما كم صاحب واتن تبو مبابزو ونكمل إيمانه كم قوة دنيا واتن عينهم بربنا جنب بولو والأسر في بنو إيماني كم تمنا ونا تمنا ننجا كم تبو مبابا تبا وهم في الآخرة هم الأخسرون Wannan fawa don a lahira kwalu buru kamta yan beya na wuntar gantu kwalu. لمصيرهم إلى Domin النار na bushe yin kwallo wato buhun ne al-mu'abbadati alaihim din ya nan bin shadin nan kalon kagan dubu zuwa. أي إن خسرانهم في الآخرة Wa innahum bana fil akhirati a lahira ba bi hasarafuni. إن خسرانهم في الآخرة أشد من خسرانهم في الدنيا Ba hasara wato a lahirami dinin kamgar wato ba hasara wato duniyani. لدوام العذاب في الآخرة Domin di ba ga a lahira azaba ya nuna wato dawwama wato bisu wato a lahira. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك يا رسول الله يتعشى دمه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم
لتلقى القرآن أدير واتون قرآني أدمنا ونة تملن سني يلقى عليك بشدة بزن قرآن تراوى أدير الواتون وحالا يا رسول الله من لدن حكيم كام تير قرآن ما كريم واتون ناصري أجيب نقول بلا واش عرفوني أديم بلن نجي واتون بشادم بيرفوني من عند من يدع الشيء في محله أدير لواتون قرآني وين يواتون حكيم ما بشا كم دمنا ونة تمنا وندي يزن وندي ملا تزن سركون ولتو إن كان لماني دنن كبات شرم بلا ون يواتون حكيم العالم بالكليات والجزئيات بشا كم دنيا كلية جزئية دمنا ونة تمنا ون يربن لا قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بسحاب كبس لعلكم تصطلون. اذكر to tema ya rasulullah ta kuyar ya kada ma kisa din be ainihi wato sura wa mafuni to suru shawadin kuya fil wato da la suru mafuni wato kisa din ya annabi Musa alayhi salam wa kisa إذ قال موسى لأهله tema ya rasulullah tamshal annabi Musa wayaro nirba wa min yirba bin ya wato banma wa faqa ma'ana tamshal mun annabi Musa wani suka mbashir toko kuma fara normal kulwaton masar wani fara waton wama buni dike na waton zumzum na masum ka ɗalan ya yi ne ka fama na nan tambala waton ainihin waton bibila to wani zaunar waton fama ta fara waton nimane na ka yi wani biya nimane ka zumzum biya nimane to زوجته wafara بنت شعيب wani yawa don adam shu'aibu fa'a وولده وخادمه no wabiya no hadimi muna da kusan da ken nishan bala عند مسيره إلى مدين من tamshal مدين إلى wato مصر tamshal wato wanda yi na wato madiyana min madiyana yi madiyana da ya gitamiya bi ummi أمه no kan ta bago ma wa akhihi bi misra no dan masariyin na ma'ana wannan abu wa hidimar za a hata nan shu'aibu sani ta nan shu'aibu ko san wato wa fa zan tu ko na amriya ko zuwa da birnin wa masani no matil wono ta yaba masani ma وكان في ليلة مظلمة to din dalma me bi fa na ka ta fara wato yuhani ba karan ta fara wato lushar din kunyar wato din kun zubsu wato rub yutuwa باردة kan yuma ka nalan ya raka kasa karjala bin shadin magafam مثلجة kada na wato masu karkul mana wato ice sai kullu wato lushalla وقد ضل عن الطريق anab musami wankan kan nan a solnan a wata masali ma da wata kuwar da wato to wa bi soliya وأخذ زوجته الطلق to risa wa kara ko pango ko wansir mun do ai امكسوا kusu ko nan yil ainihin wa faqa no khadimi go nabi kam na bishin ma إني آنست نارا man ainihin wato Musa in yi wato bukum سآتيكم منها بخبر ana zubsum za ma ko shi ma ka war mal bani mana dun bane ka fauna lan wal su no du'ai ko nan yar ainihin wa fama no khadimi wa ya jami shinniya إني آنست in yi نارا wato bukum karfe katara سآتيكم منها بخبر wato dukkan nisan labal kayyana dukun ya bugun shalma dinin bin shakam za a tafan labal shalma don din bi solken din bi tamban solma عن حال الطريق an hali tariki tamban solma ni bi longshale وكان قد ضلها hakika annabi Musa wala porgo solmo bilan bi wato din bi shale أو آتيكم بشهاب bemar Musa ni kan yi wato na bugun nyam ma'ana ni kana na bugun sala wala be bugun wato din silma ni ya longshale bugun mai kuyirna in ma kan karatun mulina be yin yan bugun sala kan mulina
kabasin wato bugun shalbin murale لعلكم تصطلون la'allakum tasdaluna warna biyango kama sun biyango ka sun biyango tun ya haske bayan haske ma dan ya ga masu matan nan su ma ga ainihin tulun karfete فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. ولما جاءها فدنن كان موسى عليه السلام وشركنا انتنيه واتم بغن شلما وبابو ما كنا نودي كندمنا ونتمنى شكو بولو أن بورك من في النار من البركة إنه واتم نبوزو كم دعوين بيبوغ وانا بيلوشلمو أي موسى أنا موسى واتم دمنا وندا البركة بيوني ومن حولها بوغ وانا بيلوشلمو لولشل كم دعوين شيما تنسانا مبين ما زاحة البركة بيربوني أي الملائكة بيواتم بوغ وانا بيلوشلمو البركة بيرني وسبحان الله رب العالمين سبحان الله سبحانه تبتا دمنا ولد تملنا رب العالمين بالنبت زادوما ومعناه تنزيه الله من السوء دمنا دمنا ولد تملنا ويرون كشي واتنتي واتنتمو يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يا موسى إنه يلمان يشم أنا الله أنا موسى عليه السلام وانفاقني ما أنك دمنا أن تملنتي وشمبلا وين شمي نوتي يواتهم بغم مونا ومن ودير واتهم كبتو قصرا نما لك دمنا أن تملن كوتي وينتو واتهم عن نبتالي ويقول موسى أنا الله من يواتهم دمنا أن تملن واتهم وياتوا ملا العزيز نما ونما دنيا يوم بيشاكم الحكيم ولا يواتهم بني وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. وألق عصاك على موسى عليه السلام bayan wanye bugun wadari hoto wajen ma'aka da ma wanye bugun da fashin wancan dimo bugun ma na wato ka bugu kusi karbulo ni mani kada ma Musa an kanna ta faru shalma albarka bi ni mani malaika bi ni mani Musa bi ni mani amma man duma na wanda ta zamanin bani ya aduma wannan yansula gwanin lambara dunnin ka ainihin falan mara aha ta hatansu ayan bara kan dumana wanda ta zamlana koyon zanci annan Musa alaihi salam tuma koyon buwa ma annabawanin mi ayan fuba waton tuma shi asala waton mu'jiza in zanto don mu'jiza din kunya filu kan dumana wanda zamlana ko da zanci annan Musa alaihi salam dinin ya waton dange domin wani rutibo an kirkakken waton ayyana annabin yama a da dirdirin yahudu ka dama annabin ya da dirin yanzu mai da wanda tamnan zan wato aisha adam bun kan ɗaya ga mu'jiza zan ci wato annabi Musa alaihi salam dirin yadi ne wa alki aswaka filbu wato ainihin zama da an biye mazan dabtun banne fa alqaha da din ya annabi Musa alaihi salam ko zan da an biye mazan dabtun banne falamma ra'aha tahtazzu wantin ya kadama da na tayin biye ngokar damda كأنها جان من واتن وما وقلن سما
yini wadambu no yoyoma wato fir'auna wato dundun ma buni ka an hajjanu waran malla wato waqbala ma min waqbala mun falmi gar wato bin shakam amma wa ma min gansin da ba ta riga kana da tamnan ciko tamle da ainihin no falan karbin malka da wato dala wato talma ambala walla mudbiran ta zaune ki sama na ka ainihin wato sama mi karyan baga ne mane dinnin kana Musa alaihi salam wanzan da nge wa dabkar ne wato wow walla mudbira dan kana Musa alaihi salam babun malge ada Musa malge yawon kun malge karyan kada mu ba mu kure walam yu'aqib kullu lamrana ay lam yarji wablan lamrana qala ta'ala mana wannan tamna yalwa Musa ya Musa yayi Musa la takhaf minha wato tabiyan kani wato ne tundu mana wannan zanatu so tabiyan wato mandu mana wannan tablan sani li'annaka fi hadrati abiyal wato mandu mana wannan tablan hal rabbuna kabi wa man kana fiha fa huwa aminun wa me kambe wato mandu mana wannan tablan hal rabbuni wa biyadiyan baga bin shakam da abiyan nan لا يخطر بباله خوف من شيء bin shakam da abiyan kada wasu ne karyar wato da biyam wato zancan mandu mana wannan tablan polo إني لا يخاف لدي المرسلون tubo kambe dumana wannan tablan na tamona zancan wato bin nam da sani da din ci da biyan numo zancan wato tun talma puni to alhamdulillah وناب مناب الموت هاد قناته جمار العصا والنبت من معجزاته وحسبك من جزء يئن وينسج هنته على أرضاته أريهية ونفس بأفعال الجميل سخية وآياته في كل وجه سنية جواب بصوت مسفه وتهية بنطق صحيح اللفظ لا يتلجلج خبا كل مصباح بنور آياته كل مصباح دكان فتلا خبايا بك بنور آياته saboda hasken watan ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وعم أموم الكتر جود هباته judu kyauta hibatihi na baiwace-baiwacensa wa amma sai ya gama da umumal katuri ya gama ko'ina irin gamuwan nan na ruwan sama. حد كناته Wanabil hautu kanatihi kaifin nan na ainihin goron mashinsa. Wanaba ya saya manabal mauti masayi wato mutuwa. جمار الحصى Sakwarkwanin nan na haswa ma'ana kananan sakwarkwani والنبت wannabtu da kuma wato itatuna da tsire-tsire من معجزاته suna daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wa sallam. وحسبك من جزه يئن Wa hasbuka ma'ishin gani min gizin daga kututture ya hinnu yana naciya وينسج yana kuma kuka. هنته على أضداده أريهية Arihiyatun ainihi waton kyakkyawan tabi'a na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Anatuhu ita ke ta karkatar da shi ala addarihi akan kishiyoyinsa. ونفس بأفعال الجميل Kuma yana da سخية zuciya sakhiyatun mai kyauta bi af'alil jamili da kyawawan ayyuka. فآياته في كل وجه سنية Fa ayatuhu ayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saniyatun madaukaciya ke fi kulli wajihin a cikin kowane fiska. جواب بصوت مفسح Jawabi وتحية na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bi sautin da murya mufsihin mai fasaha wa tahiyatun da kuma gaisuwa بنطق صحيح
صحيح اللفظ wanda yake ingantaccen lafazi la ya talage baya kai kawo. خبا كل مصباح بنور Na إياته nan sallallahu alaihi wa sallama nufur lakam dikiya. A nan wani kuri wato fure ne. Bi nuri iyatihi nogun tala wato haske da albarka. Furlakan wato kimi ka so kamlan ka wato ainihin furlashe da annabi sallallahu alaihi wa sallam furlama. وعم أموم القدر جود هباته Fini din ya nan sallallahu alaihi wa sallam wa kyauta nama. Kartar dil'am lulu kam karlam ma mallaka da masakurli dan gulmi bin shakam za su kula. وناب مناب الموت حد قناته Haddu kanatihi anu sallallahu alaihi wa sallama wa fanma tijibu karsani waton zashe din ya waton kibdi ne ma'ana mun kabbi la ilaha illallah to fanin shela wato fanma da ne go kibin balama جمار الأسواء an yi wato melin si zabibi da والنبت mu'jizan yallanci annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama na dana shari wato ba ainihin wato yanzu ma nan wa nunun wa kana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wa gulnun lara kan yanzu ma zadi miyar zulne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ko malgi zannan sayyidina abubakar wato nune karnu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wa dun kunnun sayyidina abubakar mun nune ka nablan zanan wato sokam da nune babban hu da mleha dorun su alu sallallahu alaihi wa nune wala qultu yariyatu akam kuma ba kar to subhanallah walhamdulillah والنبت wan nabtu hal wato na bambala ti annabi sallallahu alaihi wasallam da ranar da sallama na annabi sallallahu alaihi wasallam وحسبك من جزء wa da sahaba min jiz'in ti gurgu يهن annabi sallallahu alaihi wasallam kada man bal mamni shi ainihin wato minbar su kunun da hutuban mu wala sallan ti gurgu shi ruzu nan ba hutuba to nan ma kabtiyan me gyan da ka ba fugular wato ainihin ti gurgu mun kun fu wato ti gurgu ka ti gurgu ma kar ku biyar wato kumsa funi ka bu gurgum dide kar ngura kar yobin shakkam anabda shi o so tablan shi ya zana ba su ka anabda yelo ton yin ti gurgu yin borna su ne abornun kulli da wade ti gurgu indi ya topino kanibulan nan amfanin yin be abornun san anan aljanna bunu wato topino nim lane wuyen no to borno biyar aljanna wato topino nim ba fu ka anabda ke kafin wannan aljanna topino nim ba وينسج wayan siru kanyar wato mun kumda هنته على أعداده أريهية aryahiyatun ainihin wato halifiyala din ya nabde ne annatu hudinin balgona a addadihi zamfaka da wa banyin yin taluna ونفس بأفعال الجميل سخية annab lambar wato su shari sakhiyatun din tirfini bi abadil jamil nutufiyala وآياته في كل وجه سنية ay annab sallallahu alaihi wasallam ayanima saniyatun din yalwatun tawkakatini fi kulli wajhin wato sulkam جواب بصوت مفصح وتهية jawabi bani bi sautin na kukwali mufsihin din ya kadama da mal fasaha wa tahiyatun na ainihin waton fugu zamtibin shakam da din da ka fasaha بنطق صحيح اللفظ da nutuki sahihin lafzin to sai ya to din ya kadama din ya to akun ya din ya sahih لا يتلجلج la ya talage laju kafir limgar tobu karkarfu ne mana wannan ta katare na wuncin da albarka da alfanin bankin kiyama na wuncin banan ko banin bankin kiyama na wannan barhama banin manin bankin kiyama dumai na wuncin bitale musulun babin jan kiyama dumai na wannan barhama isru wallahi uku cire musulma sun ganya na wani abu ne malmoza mana wani ta molika fito ne suna son mu fata a tafi guna mp wannan ya honorable murtala ko bata cikin na ko kuma na zan cikin malin na dubbo ne sun wanda su ko ba cikin gana wani abu son mu
fatiha to min yi tulka tulun bin tulma da mana ta tuma su ka ta sakon da mana farka inna anzalna لا تنقضي